ساعت 6 ایوار اجوار پیشکش کم دەستپێکێ دا گرکترین سەرنوچە. Li Rojavayê Kurdistanê PYD di serbestberdana girtiyên Daişa terorîst de berdewam e. Hevpeymaniya navdewletî kerwaneke leşkerî ku ji 6 barhilgiran pêk dihat şanda Rojavayê Kurdistanê. Sê meh li ser operasyona leşkerî li serê Kaniyê û Girêsipî re derbas dibin. Rawangeha Sûrî jî amarên qurbaniyan eşkere kiriye. Li bajarê Hesekê parêzerekî Kurd di mala xwe de kuştî hate dîtin. Bêk û tawanbar werin eşkere kirin. دوباره سلاف شاندیه امریکا یه تایبت به کاروبارین سوریه و هفپیمانی نافدولتی لدیجی داعش جیمز جفری ایرو گرک برف انقره و استانبول و ریاض انجام داده. لگوری داخوانیه که وزارت دروی امریکا گرا جفری ده جنه مهه تا 13 مهه بردوام بکه. لگوری همان داخوانیه بریار جفری لگل برپرسین پلبلند یین ترکیه و نونرین اپوزیسیون سوریه لاستانبول بجوه. روشن های روجاوای کردستان و جیبجی کرنا بریارا نافدولتی 2254 جبو چارەسەرکردنا کریزا سوریه و کار هەفپەیمانیya نافدولتی دربارê jinavbirina Daişê bi yekcarî gotûbêj bike. Qesedê hejmarek din ji çekdarên rexistina Daişa terorîst bi navbînkariya Serok Êlên Ereb ji zîndanên xwe serbest berda. Ku bi serbestberdana vê hejmara nû jekê vê mehê ta niha hejmara wan gêştiye 305 çekdarî. Hesedê di serbestberdana çekdarên rexistina Daişa terorîst de berdewam e. Herî dawî jî ku duh roja çarşemê bêhtir ji 30 endamên Daişî yên di zîndanên xwe de li Rojavayê Kurdistanê serbest berdan. Di Kongrekê Rojnamevanî de Serokê Encumena Leşkeriya Hesedê Hisên Selmû ragihand ku wan 34 endamên rexistina Daişa terorîst bi navbênkariya Serok Êlên Ereb serbest berdan e. Piştî ku lêkolîn bi wan re hatî kirin û tuta wan lê ser wan nehatine sepandin. Tenê wekû endam ew jî bi neçarî tevlî Daиш bibûn lê deverên ku Daиш kontrol kiribûn bi taybet li parêzgehên Reqa û Dêrazorê. Berpirsêya Encumena Leşkeriya Hesedê got ku wan di sala 2019 de 500 endamên rexistina Daиш ji zîndanên xwe yên destên wan di kuştina hêzên Hesedê de nebûn serbest berdan li gorî navborî ragihandî. Hin jêderan ji beriya niha jî eşkere kiribûn ku proseya Hesedê di serbestberdana çekdaran de dê ser çend beşan were kirin. Beşê yekem ji beriya çend rojan di vê heyvê de bû ku 300 ji çekdarên Daişê ji zîndanên PYD de serbest hatibûn berdan. û niha jî beşek din ku derdora 34 çekdarî bû serbest hatin berdan. Bi vê hejmara nû ya serbestberdana çekdar û endamên Daişê ji zîndanên PYD de hejmara wan gihişt 805 çekdarî û piraniya wan jî xelkên parêzgehên Reqa û Dêrazorê bûn. û niha jî derdora 12,000 çekdarên rexistina Daişa terorîst di zîndanên Hesedê de hene. Serbarî hejmarek mezin ji jin û zarokên Daişê li kampa Holêya dibin rêveberiya PYD de dimînin. Serbestberdana endamên Daişê di demekî de tê kobdehan çalakvan û xebatkar û serkirdeyên enekesê û pedekesê û tevgera Kurdî taniha di zîndanên PYD de ne û çarenivîsa wan nediyar e. û PYD jî di proseya serbestberdana çekdarên Daişê ji zîndanên xwe de berdewam e. Li Gundewarê Serêkaniyê di encama teqînekê de hejmarek leşkerên Tirkiye û çekdarên grûpên bi ser ve hatin kuştin û birîndar ketin. Ji derna medyayê ser bi rejima Sûriye ve belavkirin ku duh êvarê li gundê El Erbîn yê Gundewarê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê otomobîleke bombirêjkirî teqiya di encamê de sê leşkerên Tirkiye û du çekdarên grûpên bi ser ve hatin kuştin û 4 çekdarên din birîndar ketin. Ji derê her wiha amaje kir ku ambulansên Tirkiye berê xwe dane cihê teqînê û kuştî û birîndar jî vegwastine nava xaka Tirkiyê. Herwiha îro teqîneke tund di Gundewarê Serêkaniyê hejand û qurbanî û birîndar jî ketin. Ji derna xwecihê belavkirin ku îro li gundê Mişarfayê Gundewarê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê otomobîleke bombirêjkirî teqiya. Di encama wê teqînê de kesek bi kêmayî hate kuştin û hejmarek din jî birîndar ketin.
د 24 دمجمێرên borî de sê teqîn li gundewarê serêkanî hatine encamdan li gorî rawingeha Sûrî ya mafê mirovan 7 leşkerên Tirkiye û 5 çekdarên grûpên bi ser ve di her du teqînên gundên Uşbe û El Erbeîn de hatine kuştin û 6 çekdarên din jî birîndar ketine. Ji derê her wiha amaje kir ku ambulansên Tirkiye berê xwe dane cihê teqînan û kuştî û birîndarên jî veguhastine nava xaka Tirkiye. Kervaneke leşkerî ya hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê bi serkirdeyatiya Amerîka gihîşte bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê. Ji dernexwecihê ragihandin ku duh çarşemê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê kervaneke leşkerî ku ji 6 barhelgerên barkirî bi otomobîlên leşkerî û zêrîpoş û alavên lojîstîk pêk dihat rêkir Rojavayê Kurdistanê. Li gor hema jêderan danaxuya kirin ku ew kerwana hevpeymaniyê diriya dergehê Elwelîd yê hevsînûrî di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de derbasî navaxaka Rojavayê Kurdistanê bû û li bajarê Hesekê bicih bû. Li Rojavayê Kurdistanê beşek ji hêzên Amerîkî baragehên xwe li hin bajarên parêzgeha Hesekê bicihêştin ji derên xwecihê îro balavkirin ku hêzên Amerîkî barageha xwe ya li xerab Elcîr ya ser bi bajarê Dêrikê ve bicihêşt û vala kir. Heman jêderan danezanîn ku çil barhelgerên hêzên Amerîkî ku bi alav û otomobîlên leşkerî barkirî bûn ji barageha xerab Elcîr ku ev e 6 mehin lê bicih bibû vekişiyan berê xwe dane dergehê Elwelîd da ku derbasî Iraqê bibin. Her wiha jî dernexwecihî yên din gotin ku hêzên Amerîkî barageha xwe ya leşkerî li Şeddadê vala kirin û kerwanekî wan ji 5 barhelgerên bi otomobîl û madeyên lojîstîk barkirî ji heman baragehê vekişiyan û berev dergehê Elwelîd ve vekişiyan da ku tevlî hêzên Amerîkî yên li Iraqê bibin. Şerê pêşveçûn û paşveçûn di navbera grûpên çekdar û Qesedê de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e ji dereke mafdar jî hejmara qurbaniyên şer yên her aliyên şerker de di operasyona Tirkiye de ku 3 meh îro li ser derbas dibin eşkere dike. Li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar û Hesedê de berdewam e û şerê pêşveçûn û paşveçûnê gelek caran li deverên cuda durust dibe. Herî dawî jî hin jêderên xwecahî dibêjin Hesedê karî du gundan li devera Zirganê di navbera Tiltemer û Serêkaniyê de bi destê grûpên çekdar derxîne û vegerîne ji kontrola xwe. Rawingeha Sûriya mafê mirovan got ku roja çarşemê heştê çileya 2020 rûberûbûnek di navbera hin grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve û Hesedê de lê bereyên şer li gundên Eldibis û Hoşan lê gundewarê Eyn Îsayê li Rojavayê Kurdistanê rû da û hewla grûpên çekdar bi derbasbûna wan gundan bi ser nekete. Ji derê serbar kir û di encama wî şerî de Hesedê karî otomobîlekî merxet kirî ji nav bibe û bi kêmayî 7 çekdar kuştin û hejmarek din birîndar kir. Girêdayî heman babetê jêderana borî amaje kir ku şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar û Hesedê de li gundewarê Hesekê bi armanca kontrolkirina gund û deverên nêzîkî rêya Empûriya Navdewletî hîn berdewam in, bi taybet lê gundê Qasimiyê û gundewarê Tiltemer û Serêkaniyê û qurbanî jî ji her du aliyan hene. Di vî derbarê de jêderên xwecahî danezanîn ku li gundewarê Tiltemer û Serêkaniyê jî Hesedê gundên Elmenax û Mişeyfa ku li jêr kontrola grûpên çekdar de bûn dubare kontrol kirin bê ku rêjeya qurbaniyan eşkere bikin. Li gorî ku rawingeha Sûriya mafê mirovan qurbaniyên şer yên hemî aliyên şerker ji destpêka operasyona Tirkiye ve roja 9 Oktobera 2019 ta heştê çileya 2020 li Rojavayê Kurdistanê belge kiriye û hejmara wan wesa ye. Ji Hesedê û encûmenên leşkerî û ewlehiya navxweyî di encama bombebaran û topbarankirina bijahî û esmanî û şerê bi Tirkiye û grûpên çekdar re 445 kes bûne qurbanî serbarî birîndaran.
29 çekdarên rejima Sûriyê di encama armançkirina bi mûşekan ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar de li rojhilatê bajarokê Eyn Îsa û Bakurê Rojavayê Minbicê hatine kuştin. 364 çekdar ji grûpên çekdar yên Serbê Tirkiye ve hatine kuştin. Ji wan 21 kes ji şanên Serbê Tirkiye ve bûn. 11 leşkerên Tirkiye jî di şerê armançkirinan de di heman demê de hatine kuştin. Herwiha Rewangeha Sûriyê got jî ku serbarî egera zêdebûna hejmara qurbaniyan heye. Ji ber ku gelek birîndar birînên wan tondin û rewşa wan ya tenduristî di metirsiyê de ye. Hûn jî şer berdewam e. Di sê mehên Bûrî de li Rojavayê Kurdistanê amarên qurbaniyên sivîl û leşkerî û rêkeftinên ku hatine îmzakirin ji destpêka operasyona Tirkiye ta niha di vê înfografîkê de em ê bi hevdûra temaşa bikin. Piştî êrişa Îranê ya dawiyê li ser du bingeh leşkerî yên Amerîkî li Iraqê hêzên Amerîkî ji bo rûbirûbûna Îranê li Sûriyê hebûna xwe li parêzgeha Dêrazorê bêstir dikin. Jêdenên xwecihî ji nava Dêrazorê ragihandin ku hêzên Amerîkî yên li rojhilatê Çemê Feratê dimînin çekên xwe yên giran bi taybet mûşekavê ji bo bajarê Dêrazorê veguhest. Hema jêdaran eşkere kirin ku ew çekên Amerîkî yên giran li bajarokê El Sûsa û her du zeviyên petrolê yên El Umar û Kongo li Dêrazorê hatin belavkirin. Ew jî bi armanca rûbirûbûna milîsên Îranê yên li Bokemal û Meyadînê dimînin. Belê temaşevan hêja li ser pêşatayên dawî li Rojavayê Kurdistanê ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe birêz Mustafa Cuma endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye. Dem baş birêz Mustafa. Careke din şer li Eyn Îsa û gundewarê Til Temir û Serêkaniyê germ bûye. Sedemên narawestandina şer di navbera Qesedê û Tirkiyeyê de çi ye? Yani ez bawerim Tirkiye her dev ji plana xwe bi giştî bernedaye ji bo wilo jê heta niha alîkar e bi wan hêzên ku di wê bagirê da ye ez bawerim ji bo wilo yani roj bi roj her wext û wext ev şer dertê lê yani ji bo hemû kes dizane ji rojê ku şerê mezin çêbû berî du mehan û bir va caran jî temamî şer nesekinê her berdewam e her ev kar yani pêk tê diwarê ku hinek yani planên xwe bîtir bikarbînin hinek ecendeyê xwe bikarbînin tişne yani wekî dextekî zêdetir li ser Qesedê bibe ku ez bawerim bercewandiyê Tirkiye jî hene û Rûsya jî hene bi hev re ku Qesed bîtir bi alê rejîm ve biçe. Di vî warî de yani ez bawerim ev şer û ev tişt rojbûna çêdibe û ya dudiya ew riya ku navlê dibe êm çar ew jî yani derberek gelek girîng e ji bo wa hêzên ku girêdayî bi Tirkiye ve dixwazin vê riya hene bibirin ku tesîrekî selbî li ser jiyana milletê Rojava bibe û eva jî wek xeterek e bi rastî. Qesed hew dide ku karibe vayel bi destê xwe bihêle Tirk û alîkarê wê jî dixwazin ku vê rê têxin destê xwe. Var ya gelek riyakî stratejî ye tesîra wê yani rojê pêş da li ser karê siyasî û danûstantinên ku wê çê bibin wekû tê gotin navbêna Qesed û rejîm û yani alîkariya Rûsan. Virda yani Türkiye dibêje yani nayê sekinan car bi car wê ev weta werê meydanê. Yani Türkiye dibêje ku Qesedê ji herêma ku hatiye destnîşankirin an ku 32 kilometr venekşayê lewma şer berdewamin. بقناعتي من كشاية يعني نها قصد الباشوري والريا او الري بخوا يعني دهات قوتن او يعني وكسينورا نابنا هردو اليادا
از باورم هاتێک شاندن لێ یعنی زانی تورکیا وەک پلانێ وێ وەکو ئەجندایێ وێ یعنی دانوستاندنێ وێ دووارێ سیاسەتدا ji bo alîkariya wa hêzê han bike ku wana hezûra wan bîtir li ser erdê bicî bike ez bêjim ev e sebeb ku yani ev şerê han hertum dertê meydanê. İnanın bede ez bêjim Rusya dewrek wê gelek esas e yani mustaqbelê vê meselê xwe gişîva lê Rusya hîn wê hewl nade temamen ku karibe wek yani wek sînorekî ji Tirkiye û hevalgerê wê ra deyne ku lo derbasî vê alî nebe fe dihêlin yani her dewletê mezin her yek bercewandiya we heye امریکی جی تدخل کی زیاده نکند وی آلیدا بجم هر کس یعنی دخازه اب وضع اولو بمینه جبر کت چاره سری وضع سوری رانینن دوار سیاست دا و توزانی یعنی مثلا دستور جهاد سکنادن یعنی تشتکی باش نینه وضع سوری دا مادام نینه هر و بردوام به اب تشتهاره. بله برز مصطفی بریا چند روزان قصد چند گندن کوبانه رادستی رژیم سوریه کربون روشا کوبانه نها چیه؟ نا يعني جبو ام سري خوا قالك نايشين بتشنكو يعني ند واقعك حقيقي دايا ادبم راس هبونا ريجيم لوره روسيا هنا لهبونا ريجيم نجشتي واريكو يعني وكو كوباني خسي دسي خوا نوايا جارك دين قصده لي يعني قصد جي سياسات كدليزج علي كي بتخازن ريجيم انا كي راضي بك وبدا خويا كرن كونو ريجيم بشكري ويا د مساله يعني شر نابرا او تركانو علي كريم فدبي علي دا بن يعني حتى هبونا كي ريجيم هبل كان كندان نمعنا خهرما كوباني كاتي ذا ريجيم ev مسائل gişi girêdanê danûstandinên siyasî çi rengekî giştî be ji bo wezî Sûrî hemû û çi jî nabera qesed û rejîm da ku rojekî li pêş em meselna bîtir werin meydanê û bîtir behsek li ser bê baş yani niha yani çil pêşiya Kubanê heye ev demeke gelek behsa Kubanê tê kirin egera operasyoneke leşkerî bi alê Tirkiye ve yan hatina rejîmê yan têkeve bin hejmona Rûsyê de چل پیشیا کوبانه های برز مصطفی از باورم شرک جالی ترکیه با ت اجازه نافدولتی جیرانی ندروجی ایران نج آلی روسان نج آلی امریکا با او شرک جالی ترکیه دیجه کوبانه نه بقناعتی من وقت استدگم او شر نینه تیریشه ترکی دمکی کولر برچاو نینه تشتی دبه ادبجم گشی گریدایا پلانین سیاسی و نبین ترک و روسا و رژیم دخازن بیتر وضع کردی یعنی یا تسلیم ترکیه به یا تسلیم رژیم به برجواندی روسیا کو وضع کرد تسلیم رژیم به کوبانی به جزیره به کده به یعنی هدی اوگا عالی کو با ودویسنجی روش بروش دانوستاندن که نبین هبندی دا و نبینا قصده دا و چونو هاتنه وال شامه ادبیم یعنی ابا وکز پریسکل سر وی وضع سیاسی کو بیتر با آلی رژیم با بشن زیاتری ولو تشتکی دین تو معنای جیرانینه برز مصطفى هنا كان بحثا دست بشخريا قصده ومجرى يكرزيا نافمالا كردي بكن حتى نها تشتكي برچاف نهاتيه انجام دان سدام چنه بقناعتي من ناي انجام دانجي يعني تشنا سركه هنا هكب سري نبي ابدا نوستاندن والهبر نوستاندن ابا بي وقتك تقدر باسكرن بي وك عربي ديفيجن زر الرماد في العيون يعني بيشافي خلكي بيقرتن از باورم پیاده اکو پیوندی وان بر رنگی فرمی جی پکاکی نیجدا کرن يعني ام يكشي نكارن خرازي بكن انه روجا كيج روجان ام وبياده ام كاربن لا بكن بياده ايرو تا روجي ايرو بن بلانا باكاكيده باكاكا باجندا كوي خاصه يا باكاكا ايرو دهندر بروجيكي يعني هريمي
کو بیتر تێدا دەستی ئێران و ترکێ تێدایە بن وێ پلانەهاندا دمەشێ و ئەواژی تجاری وی مەجالی نادا کو بهێلە پەیەدە گاوەکی ئالێ یەکبوونە سیاسی ئا کوردی بابێژە ئەس نەباوەڕم از طبعا نددم دجيتيا مسألة غلطة دبي روج أمجرا بشغلن هكو إمكان هبا رونشتن أو رونشتن بردوام ببن تشتن شيرين ورا الميدان يعني خلك ماجي أمسري ويجلكي نايشي نجبر وضع سوري همو قبل هر وقت هر تشتكي مستري ولو يعني اجبر چاره سیاسی وضع سوری رانینه یا کردیجی تیبا گریدای او جی هنکی هاتی رواستاندن جبولا ادبندان استادن نغلاطه باشه لحتاني جماعات خوش پککن نکارب بقاتینه از نباورم کو گابن ما بگیره بله برز مصطفى جبلی پککه ریگر کینه آلین کو ریگری لمجارة یکرزیان افمالا کردی دکن جبلی پککه کینه بله تركيا جي هيا باتي قوتن جي يعني انه اكو دعواك تي قوتن انه جانجبان نشماني كردي جبوك زوارا بيجي ابقابن وبالي بيادي وامجينا رازينا يعني تركي خادمين يكونكي سياسي كردي الرج ابا نال برجمان دي ويا رژیم جی وادی بینه رژیم دخواسته وضعی کرد هم بقطع خرابه بهش و بیتر دکاره به تحکم پی بکه بیتر دکاره به دست خاکه فجبولو يعني از نابینم دمهانه دما کو مکاربه بگینه یکتیا کی سیاسی نبره همو آلین کردی جبو کو يعني پروژه کی نتوی وره میدانه فأتبجم ندجمن ما إيرو قبول لكن ونا يعني وضع كردي إيرو جيشتي وأصلا كقاربا لابد بكر. باشا أجر يكرزي أم بيجن لقولي أخفتنا تا دورة كو ورا أنجام دانج برجو ريجر جلكن دوي دا ميدا سيناريو چنه بريز مصطفى سيناريوين كو لبيش جافي رجافي كردستاني يعني هرمن كومانه كوبانه عمود ديريكا قامشلو و چه سيناريو لبيشيا وان هرمان هبه؟ يعني وكو أسباورم أدبمنها تشتكي خطر سر وضع روج آوان نينا يعني هاكو خطرك هبه يعني أمكارن لابلي بك وقت جاري بره ديسا تركو آليگرين وينا ريشكيل سروان هرمي دي بكن بايا از نباورم إيرو إجازة يكجي رهايا كواچه به مادام واچه نابه كرد مجبورن يعني إدارة وضع خبكن لوك تشتي بريناجي ما قلت او دانستاندن سياسي وباش بن كو ولو حتى المستواكي نظم جي كارما بقن هناك تشت بهدورا از دبينم وباش ويت خدمتا برسا كردي دابه يعني جريدايا بفي قناقة سياسي حتى اب قناق تيدا هناك قهرتن بينا تشيكن تشيت بن ايرو لبين امريكا وايران دا تاثير اول سر جوابها هيا يعني تبيكو از نباورم يعني بقي جنگكي مزن بين امريكا وايران هذا لكن دواري سياسات هذا همو مسائل هبدو قريدا انا ارجي يكجي خالينكو تاثير اول رجاباجي إيرو كرد از باورم جا أمريكا را باشتري أو يعني جهر دمكي بري بيتر إيرو كرد جا أمريكا را لازمن أمريكي و نرازي بن كجاركي دين إيريشكي تون سر رجاباي كرسان بيك وارج آلي تركابا بج آلي كيبابي جبولو جي أدوين يعني وضع كرد وهناك السلامات تيدا بحياة دمكي لنمعنا خوا امجي بتشل بالا خوا خوبكن بله بريز مصطفى ام يعني اليكاريا باشور بخازن هكو امكان نه بابن جبوكو او تفاهم سياسي نابرا هر اليا دا بيكواري وتشكي اجابه يعني قبل سياسي تنا خاصن براسي بين ابيتن يعني بلان دولتين دورابا السر كردا كيم دكا باش برز مصطفى تا اما جاب خفتنين خودتا كر تا قلت كو ماترسي ادي لسر رجاوي كردستاني امكارن بيجن نمايا باش برز دفرد اوا دسكافتن وي چبن كرد د سالا 2020 ده وي كاربن چه دسكافتن بدس خوف بينن يعني كرد باوري من
دبي حول بدن دوار سياسات ودبلوماسيات بيودي خوا قالكي يعني زلال بكن وبخورتي الدوبة يعني مجارهانه بريكابن جبركو او دانستان سياسي ايرو تخواستن لان مستقبل منطقه قشت خطر دايا دنافرا يعني يا كرداجي چقاس بحث دواري سياسات در سر مسئله كردي بيبا كرن وقاسي مسألة كردي سر زمان وتل برشابكو يعني وكم نبلغ وكأني بحاجتي يعني چارەسەرێکی سیاسیە بایا ئیجار ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی گاڤنە دەڤی واریدا چێتە خواستن و ئەم هەنێکی يعني ئەدبێژم ئەم هەنێک تشت نەکن سەبەب ji bo ئەو تەفاهما سیاسی هەندرێ ڕۆژاوای کوردستاندا پێک نایە ئەدبێژم يعني داخوازێن me hemû şerعîne hemû cê xwe digirin lê ji bo ku yani ji bo gavna siyasî ku bîtir mebalê tefahumê babjo ew jî têne xwastin wek min got jî hinek alîkarî ji başûr jî tê xwastin ku piştgiriya vê tewecuhanê bike ev qonaqa siyasî yani birastî bi hecetî ve mesela gişiye yana em ê têkevin xelatayekê carekî dîn em ê mecalê vekin bê ku em bixwazin ev jî nebaşe ku destdirêjî ew destêwardan rojava carekî dî çêbin. بله برز مصطفى جمال اندامه پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی گلک سپاس بو بشداربوناته وزیر دولت بریتانیا جبو کاروبار روجالات ناوین و باکور افریقای دریا پیوندیه که تلفنی ده سپاسیا برز مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان کرد. بریتانیا هەولێن هەرێما کوردستانê بۆ کێمکردنا گرژیê li deverê bi buha nerxand. Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê peywendiyek telîfonî ji Andrew Morrison, Wezîrê Dewleta Brîtanyayê ji bo karobarên rojhalata navîn û Bakurê Efrîqiyayê wergirt. Dê peywendiyê de Morrison spasiya serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kir. Li ser hewlên wî ji bo kêmkirina girjiyê li deverê bi serbar kir ku di wê çarçoveyê de rêbaza Herêma Kurdistanê û şanşîna yekgirtî heman rêbaz bû. Ji alî xwe ve Mesrûr Barzanî dê daxuyanîkê de tekeziyê li ser berdewamkirina hewlên hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo kêmkirina girjiyê û amaje li ser giringiya piştevaniya hevpeymanê ji Iraq û Herêma Kurdistanê ji bo şikandina Daişê kir. Herwiha Morrison jî tekeziyê li ser misogeriya mafên destûrî ji bo Herêma Kurdistanê kir û arazuya xwe derbarê rêzgirtina wê yekê derbirand. Peywendiya Andrew Morrison, Wezîrê Dewleta Brîtanyayê ji bo karobarên rojhalata navîn û Bakurê Efrîqiyayê bi serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê re hat, piştî ku Îran bingehên leşkerî yên Amerîkî ya Herîr li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê armanc kir. Herwiha bingeha Eyn el Esed jî li parêzgeha Enbar armanc kir. Gemiyek li berava Yunanê binav bû 15 kesan jiyana xweş destan. Duh çarşemê di nava gemiyeke plastîkî de 15 penaber li beramberî berava Yunanê binav bûn li gorî Wezareta Navxweya Tirkiyê ku 15 penaber li ava îce binav bûn ji wan 11 Sûrî bûn û 4 Iraqî bûn. Di dema hewildana wan ta ku bigin xaka Yunanê ji ber aramî û rewşa alozî li deverê di wê deryayê de binav bûn. Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê parêzerekî Kurd kuştî di mala xwe de hate dîtin. Ji dereke taybet ji dezgeha Arkêra ragihand ku îro termê parêzerê Kurd yê bi navê Yasir Ebdî li mala xwe li navenda bajarê Hesekê hate dîtin. Heman ji derê tekez kir ku parêzer Yasir Ebdî ji Kurdên êzîdî ye û tanha tu agahî û zanyarî li ser çawaniya kuştina navborî tunene. Nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî nizmtirîn astên xwe di dîroka Sûriyê de tomar kir. Li gorî ji derên ragihandinê ku îro li bazaran nirxê 1 dolarê Amerîkî gêşte 952 ji bo kirînê û 957 ji bo firotinê. Her wiha nirxê lêreya Sûrî li hember euro jî nizmtirîn astên xwe tomar kir
کو نرخی 1 یورو گشتی 1052 جبو کرینه و 1057 جبو فروشتنه. لکامپا قوشتبا یا پنبرین روژاوای کورستانی نزدیکی 1700 خوندکارین دبستان قامشلو یا آستین سرطایی و آمادایی ازمونین خوا ین ورزی یکم جخولا یکم یا سال 2019 و 2020 اوه چند روژن دست بکرنه. ئەمڕۆ قوتابخانەکەمە قوتابخانەی قامشلی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزێکم خولی یەکەم دەستی پێکرد بە بەشداربووانی لە پۆلی یەکەتانەوە بۆ ژمارەی بەشداربووانی قوتابیان 1700 قوتابیە لە کۆی هەر هەمویان کۆی گشتیمان و بوو لە دوو دەوام دەستمان پێکردێت لە دەوامی یەکەم سعات 8:30 و سعات 8:30 و هەتا ئیمتحانەکە خلاص دەبی بەپێی کاتەکەی ولا لە دەوری لە پاشی نێڕوانان لە سعات یەک ئیمتحان دەست پێ دەکات بەوەی 7 و 8 و 9 و ئەوە مامۆستایانەیە کە مراقبن لە هەر هۆڵەکی دوو مامۆستامان دانایە و هیوای سەرکەوتن بە گوش قوتابیەکان دەخوازی. أول مادة كردي بو وثاني مادة إسلامية بو وإيرو اجتماعية. أختي مثلا ها أسبوعين أس يعني أختي كوز التعب تشتكي زحمة ورق أس يعني نابج من زحمة جلسة. والله سهل مجمل لأنه نخوند بو لكن نخوند باي صعب باي. هروها نها زیادتر ج 106 خوندکاری ازمونین خوا ین ورزی یکم جخولا یکم یا سال 2019 2020 پیشکش دکن کمیرای ما هفدتنک لگل میروان حاجو بریوبر دبستان قامشلو و هن خوندکاران انجام دا و روشا خوندکاران ج نزیک و شوپاند. بداية امتحانات أيضا حتى نهار السيب امتحان برن ديانة برو إنجليزي وإيرو رياضيات وكذي أسئلة يعني هبون هرتي درجات يعني سهل شي هبون وصعب شي هبون ووسط شي هبون فيعني هذا إبو خوندبي وزاني بإنه ويبحمو كان نفس درجة بيني وزاني بيحمل يجي بس بهذي ما إنه حمو يعني وعلامات باش بينن وبنت خمسة من ما مستمريبان مراد حاج بريبري حمادية قامشتي تكلاو بالكامبا قشتبا مدست أزموني قطابية تسبيكريا صدو شيسو سي قطابي الجماعنا حتى وكانها مسي بابت بريبرنا وشاردا ما مسلم هنا سبشتيا قطابية الأزمونة كان دكن من هذه ما حمو قطابية ما سكرتني دستخور بينن. لباجار رقای دو تقین جدا هاتن رودان در انجام ده هجمارک بریندار کتن جدرین خوجهی راگهاندن که دو لباجار رقای لباکور سوریه دو تقین جدا بریا بو بین چاندی هاتن انجام دان لگوری جدرین خوجهی دانا خویا کرن که تقین یکی لنزیک نخوشخانه که باجار رقای هاتیه رودان و زیان بتنی مادی بون لی تقین دویان او جی بریا بومبه که چاندی بو که او بومبه چاندی لدوره الفردوس هاتا تقاندن در انجام ده دو ولاتین سیویل بریندار بون اجبو نخوشخانه باجر هاتن و گوستن. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه فلادیمیر پوتین سروک روسیا دو جوینک انجام دان تیده هجمارک مجارن گرینگ ده سری ده بیارن عراق و ململانیات ناوبرا ایران و امریکا ده هر دو دوسین سوریه و لیبیای گوتوبیش کرن. روژا سێشەما بووری واتە بەریا دو ڕۆژان سەرۆکێ رووسیە ڤلادیمیر پۆتین پشتی بێداوی ئانینا سەرداناخوا بۆ شاما پایتەختا سووریە و ئەنجامدانا هەفدیتنەکە لەگەل سەرۆکێ رێژیما سووریە بەشار الئەسەد یەکسەر بەرێ خۆدا وڵاتی تورکیە و دۆ چارشەمێ ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکێ رووسیە و ڕەجەب طایب ئەردۆگان سەرۆک کۆمارێ تورکیە جوڤیان دوێجڤینێدا هەردوو سەرۆکان داوین پێشهاتێن ڕەوشا عێراقێ و ناکوکی و ئالۆزیên ناوبەرە ئەمریکا و ئیرانێدا هەروها دۆسەیا سووریە بگشتی و داوین پێشهاتێن ڕەوشا ئیدلبێ بتایبەتی گۆتۆبێژکردن هەروها پۆتین و ئەردۆگان دە هەمان جوڤینا خۆدا بەحسا دۆسەیا لیبیایê بتایبەتی شاندنا گروپên çekdar yên ku Tirkiye piştevaniya wan dike bo Libyayê kirin. Piştî bi dawî hatina civîna navbera serokê Tirkiye û serokê Rûsyê li Stenbolê daxuyaniyek hevbeş hate belav kirin. Têde her du serokan tekezî li ser giringiya rawestandina şer li bajarê Idlibê û gundewarên wê
به ریا جیبجیکرنا بندین توایا ریکفتنین نابرا ترکیه و روسیه ده درباری ادلبه کرن. اروها هر دو آلیان دا خوازا زیده کرنا پیشکشکرنا آلیکارین مرووی بو توایا گل سوریه کرن. اوه سردانا ولادیمیر پوتین سروک روسیه بو شاما پایتخت استانبوله ده دمکه دته کو باجار ادلب و گنداوارن وی کو اوه در دورا دو ماهانه راستی اپراسونه که بجایی توند جعالی هیزن رژیم اسد به پشتوانیا روسیه ته کود انجام وان ایریشن تونده لسر باجاروکن ادلبه به صدان ولاتین سیویل هاتنه کشتن و بریندار بونه. سرباری دربونه به صده هزاران کس جباجار ادلبه و در دوراوی که حتی انها رژیمه به ریاوی پروسه خویا لشکری کاریا زیده تری 45 باجاروکو گندین ادلبه بخبن کنترول خوده. سرباری کنترول کرنا هجمارک خالین چافدریه ین ترکیه. روسیا لەگەڵ هەفشانێ خوا یەن ئەمریکی گەشتن ڕێگەفتنێکی کودەرگای ساڵحەیە لە باکووری سووریە vەکەن. عەبدوڵڵا شلێش سەرۆکای کۆمیتا سووریە ji بۆ لەهەڤاتنê di navbera aliyên nakûkdar de jê rojnamavanan re ragihand ku hejmarek ji malbat hene ji bo şerê derbederbûnê hewl din vegerin Sûriyê. Herwiha serokê navenda Rûsyê ji alî xwe ve ji bo lêhevatinê ragihand ku bi vekirina dergeha salihiyê bi dihan malbat wê vegerin ser mal û milkên xwe. Da ku kêşa çareser bibin dergehê salihiyê li parêzgeha Dêra Zûrê were vekirin. Milîsên Îranê li Sûriyê ji metirsiya armançkirinê ji aliyê hêzên Emerîkî ve bargehên xwe li Dêra Zûrê ya Sûriyê valakirin û cihê xwe guhertin. وەکو کارڤدانekê li ser bûyerên dawiyê di navbera milîsên Hizbullah ya Iraqê ya ser bi hejda şebî ve û hêzên Emerîkî li Iraqê şer û pevçûn û armançkirina dualî milîsên Îranê li Sûriyê jî ji metirsiya armançkirinê ji aliyê hêzên Emerîkî ve bargehên xwe li Dêra Zûrê ya Sûriyê valakirin û cihê xwe guhertin. Jêderna Xwecehî Sûrî belavkirin ku duh roja çarşemê heştê mehê milîsên ser bi Îranê ve bargehên xwe li taxên Bokamal ya ser bi Dêra Zûrê ve valakirin. ji ber metirsiya bombabaraneke çaverêkirî ji aliyê hêzên Emerîkî ve. Jêderan herwiha serbar kir ku milîsên Îranê piştî valakirina baragehên xwe li taxa Elcimîyat ya li bajarê Bokemal bi çekdar û otomobîlên martalkirî û çekên giran berê xwe dana baregehna nû hin binkeyan li devera Kamera Kesk ya li derdora bajarê Bokemal ku piştî kuştina Qasim Suleymanî û bersiv û armançkirina dualî di navbera milîsên Îranê û hêzên Emerîkî ve metirsiya milîsên Îranê li Sûriyê jî ji êrişeke çaverêkirî heye. Roja yekşemê jî jêderna Xwecehî Sûrî belavkirin ku ji metirsiya bombabaraneke çaverêkirî beşek ji milîsên ser bi Îranê ve baragehên xwe li Bokamala ser bi Dêra Zûrê ve valakiribûn. Jêderan herwiha serbar kir ku milîsên Îranê piştî valakirina baragehên xwe li Bokemal li buxçeyên li ser kêlekên Çemê Feratê belavbûn. Bi tenê hejmarek çekdarên xwe ji bo nûbedariya baregehan bicihişt bûn. Li gorî hin jêderên Xwecehî hêzên Emerîkî jî beşek ji hêzên xwe li parêzgeha Hesekê Rojavaya Kurdistanê berev hêzên xwe yên li Iraqê veguhestin. Du baregehên xwe bicihiştine. Beriya çend rojan milîsên Hizbullaha Iraqê ku ser bi hejda şebî ve ye hêzên Emerîkî lê Kerkûkê û baregeha Eynil Esed û Tacî ya li Bexdayê kirine armanc. Hejmarek qurbaniyên Emerîkî ketin. Piştre Emerîka baregehên milîsên navbûrî lê Sûriye û Iraqê kirine armanc. Zirarên canî û madiyên giran jî gihandine wan. Piştî wê Qasim Suleymanî serokê Feyleqa Qudsa Îranê û Ebu Mehdî Muhendis serkirdeyê hejda şebî li Iraqê di bombabaranekê de kirine armanc û kuştin. Îranê jî bersiv careke din daw baregehên Emerîkî li Hewlêrê û derdora wê bi mûşekan kirine armanc. Ji wê demê ve nakûkî û şerekî tund tê encamdan û gefên dualî di navbera Îran û Emerîkayê de rojane derdkevin hin jî rewişne arame. Belê temaşevan hêja bi vê awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe. Li Rojavayê Kurdistanê PYD di serbestberdana girtiyên Daişa terorîst de berdewam e. Hevpeymaniya navdewletî kerwaneke leşkerî ku ji 6 barhilgiran pêk dihat şanda Rojavayê Kurdistanê. Sê meh li ser operasyona leşkerî li serê Kaniyê û Girêsipî re derbas dibin. Rawangeha Sûrî jî amarên qurbaniyan eşkere kiriye. Li bajarê Hesekê parêzerekî Kurd di mala xwe de kuştî hate dîtin. Bêk û tawanbar werin eşkere kirin. Şad û bextewar bin.